Energies. Kinda ba kimni ketaltani na ye wakola vakaruta ke bekendar na kabini vakan romusinga ndai be kimni ke na wekanda au ni ndo watabuli mai na kabi binaka niko ya woni non daru bina no menesere nakanga madaka bambita ngame na mundo bina no menesere en live comment section bita ngame kina na mundo bina no menesere en bita ngana yada ke mundo sema boli bata mai en kabi binaka niko ndo bita bata ngame na mundo kena buno do sema chumekina tabi da bandong garaba politiko en kabi ni bakan romusinga ndai sur nambe loki Total Energies en kabi binaka ni kuwa be komunike den be kani ke baka komunike sarna to kini bitolile ke to kena chukdana tolili be kimni be kani na ngunu ni beni sinni ranni ko nalay tawana binaka kina na mutolili ngole ani be Total Energies arton ndike ba binaka madanga na mu ndini lori ngerto sabat binaka na ilel ni lori kabaka kina erto tawana telinga na lori melina delebu mai Brisbane dombulu binaka berto ke sarna mati lalawa kemdo sema boli mekino melina delebu o ronu nia bakino litia o Evelyn ke meli junior dombulu binaka banu ni binaka teni ena kabi binaka ni kwa sur na beloki Total Energies substation ya woni non da rubina no menesere ambito to ngamen na yada ando na no mendo na no men kinena sere ena kabi binaka ni kwa sere kita chunga na boli bekimni na lubenta na mata ichini mata ni namuni shireki ana kere chuna namuni ngangaroni ena buku ni namuni na bingo leki chiko fa bimbi namuni na ngole bakela lawa na nume kepaka samanyo ngole chunda na bonua mena kila chiko ota vatakina toto chuna uda sonna bonua ha to bisa chuna uda kere chuna nda ngangaroni bekimni ke desarna bekani ni tiko en fe imbati ni udhi waili lebu udhi waila laitelenga namuni nangangaro ni toka kepaka namani tombi na udhe na sona ngona ranin tumbu na wai kirito nga muni nanga irete toka na buku ni tikinea ranyo ni na toso toka mipaka tiki na bonua ndawa lubu raura wa mamultini bikim do ketelenga na matilalo hando siamo chiko mai Ramato Road mai na rere na posa indo mbule binaka banu ni binaka teni kine na kabi binaka ni kuwa napakamulta chabi kim ni ketelenga na lbibiti au ni ndo bataboli ngori mai punotani na kabi binaka ni kuwa sabanu ni binaka teni au ni takani ni na maro taka chiko na namuni vese mati chiko mai na wasi ni ngona bakarota ki na sur na belo ki Total Energies substation Mamulchini bikim do ketelangan matilalaw hando sema boli maingoka o serevi Isaac dhambi mo indo mbule binak wani ni binak teni kabi binaka ni ko bikim ni ketelan rebe ni bitolili nanu mo chiko ke sabi bakalevi chiko kabi binaka ni kuwa ngangaro ni tunga na buko ni sona bitol ningon sala na magital chunga na kena lubu chiko amul tuni bikim do ketelan na matilalaw hani sema boli men bibuno ke sar ni ngarabitabi kauni andra kabi chiko na kabi na ni ko wani ni binaka teni kabi ni bakan romu singa indo sur na beloki Total Energy substation na ngunu ni beni sini na mandua ke baka na manyo bia ngole melitawa na wai ni no mutolile sani na sar na wasini ngono bagorotakin na sur na belo ki Total Energy substation ya wani non daru bina no meneser kabi ni bakan romu singa indai e ono munito kani samu dingitaki kinda bekim ni ketani na wekanda au ni ndo bataboli mai kabi ni bakan romu singa indai na pakamulti bekim ni ketelangan lebibiti kau ni ndo bataboli ngori mai abunotani bekim ni kedesarna sima boli mai na sana tini kapani ndo bonua nimbol binaka na bikorkoro na beto ndago ken na tholi ndo bonua bekim ni kedana lebenta au ni takani ni maru takachiko na nomuni bakatangi chuka na buku ni siriki amulti bimeli na lebu ndo mbole binaka wani ni binaka teni kabi binaka ni kuwa kirto kedesarna no mati lalawa ambul cheni be meli na delebu ronunia o litio Evelyn ke meli junior ando mbule binaka batal kini be serevi Isaac dhambi mo iwai sermenga ya botinga be Mr Ben salada kau nanona sa do botingu mai ko na kalima sanga bulu ni ambakini nona mbula kire wala ngandone sermenga ya botinga wana be Mr Ben salada kau nona dhambi to meni ko na kalima sanga bulu ni ambakini nona mbula serevi Isaac dhambi mo iwai ko ngamai lambasa Muslim College
Sabanu ni binak tenen na kabini bakan rumusinga dindai. Selain rasinga bula binak sem sa cuma hinga toka. Ena kabi binak ni kuah. Manda to na bonga nindela indog sa sabi singa ni marau. Nange buti chuan bikim ni kele sarna we kanta ni siama chukumai. Ena kabi binak ni kuah. Surna beloke ya Total Energy Service Station have kim nikeda na kan ya woni non darbina numi ser nakang mo ka pambita to ngamay na mo pinanumi en rukun ni post na comment section ngango bito mekina no mundo pinanumi ser en apuno ando siya mo chiku mekina en kabina ni ko se tabi da bangando garaba chiko ngay bito to ngamay na rukun ni post na no mundo pinanumi. Surna beloki Total Energy Service Station bekim ni bekani keba ka obia tawan na wani na mo motoka ngandi ngani en Total Energy Service Station eh. Multi ni bikim ni kada na andre batalangan imbasi au ni pipa kali levi chiko en kabi bina ni kuwa en abukun ni ngole ngole bale bikim ni kada sarna kena pas dia do umbole bina ka pambulti ni birto katalangan matila lawa karto sema boli mai nada maki en lamani korbak turanga min nada maki kormai lume bici do umbole bina ka bani ni bina ka teni en kabi bina ni kuwa anuma na no mundo bina numi ser ya woni no dor bina numi bita to na no mundo bina numi en rukuni post rukuni non daru live eh? Ya wani non daru bina numi ser en VTFM sur nambelo ki Total Energy Service Station bakan num chen bikim ni kede sarna tubu don susu en non rangaru ni cingol benta en bukun ni siriki ni bulle ana baka bulto chen bi erto ketelangan mati lalaw harto siya mosar ciku mai na lo mani korba katuranga mai nambaso vindo bule vina kapani ni vina kateni en kabin ni bakan rumusinga dende nambaso vi korro mai lumai viti sabani ni vina teni bikem do kete sarna mati lalaw kem do siya mabuli mekina en kabin ni bakan rumusinga dende ye Serebi Isaac vabi mewai mai na lambasa Muslim College na bale una siya machung mekina en kabin ni ko selen rasing do umbule vina ka Surna beloki Total Energy Service Station ya wani nonda rubi na numin share na numang bito tonga mena num dobi na numi hen rukuni live ngangoka hen comment section bito mekina num dobi na numin share en rawanin daw nangay na numin kina en na ekabi binaka ni kuwa ambul chiri bikim do kitalan matilalawan do siya mo main Central Coast may Australia do umbul binaka bi mo basa ni Shelina mo talaki ni virto nongwa ni banu ni binaka teni en ekabi binaka ni kuwa Napakumulto chini virto kitalan na matilalaw harto siya masar may lamay bu na may nitasiri sa banu ni binaka teni en ekabi binaka ni kuwa Surna beloki Total Energy Service Station he wani non darbina numi na share na numa ngay bito to nga may nan mundo bina numi en rukun ni live ngangoka ni non daru live video bito to nga may kinan bina numi na comment section eh amul dan bikim ni kita lang na sar live cuma yan nambong ibina ni kuwa en napuno ang sar cuma ikina sa panu ni bina kutiani en ay kaya ni ko sombe kar job to nangonongo la kabata to kan non sar cumai kabata lagi ni bikim ni kita lang na security
au ni sema boli men bibuno ke sar ni garabitabi au ni andra boli mekina en kai bina ni kuwa mikim ni kitala na linga ni waw ni nonda bunwa na mati bol le way kem na linga ni lawa sa ban ni bina kateni VTFM surna beloki Total Energy Service Station ya wani nonda rubina no menesere bita kamena no mundo bina numi en ruku ni nonda live You want to bake us fresh. Love the taste. Wakan Rumusinga and VTFM. Sa nina saran salika kamburaki na VTFM 92.2 FM en ya wani surna beloki Total Energy Service Station ya wani nonda rubina no menesere beki mnike de sarna be kani unisha machumai en kai bibi nagani ko ngambito tonga main na live nga sema tiko nga na live en bukuni nonda rubina no menesere en rukuni live nga ngambito tonga main na comment section na no mundo ya mundo en abuno ndo sema boli mekina en kai bina ni ko tamai e balala ndo boli binaka my tesa Rockhampton Rockhampton my Queensland Australia artunga na squad ni afternoon shift sa bani ni binaga tani kina en bukun ni gravitabi en ay kabi binaga ni kuwa na pagmulda chani berto ketalangan na matilalawa arto sema boli may nada magi korro do umbul binaka binila kerto kita na len bubali sa bani ni binaga tani kina en ay kabi binaga ni kuwa na pagmulda chani berto ketalangan na matilalawa ni tu ya sitoni kerto kita na squadar to en reka bichu ko en ngono batango pambul cheni virto kita kena mati lalawa saba ni bina kateni kina en ay kabini bakan romusinga ende inda Dona kanyo ngona bana no manada mesanga otia sange VTFM surna beloke Total Energy Service Station beki munike de sarna wekanda ya woni non dar vina no men sere bito tonga mena no ndo vina no men ruko ni non dar live na buno da banga do vina kata mendo na no men kina na sere na kabi bina kanikuwa wadi libina tene no buku ninga rabita beki munike de sarna wekanda honi sema boli mai be selen singa do boli vina kana matilalo ndo sema chugumai hinga toka ena e kabi bina gani kuwa batala kina be serebi Isaac dhambi mai wai sabani ni bina kateni ena e kabi bina ni kuwa be erto ketala na matila lawa ni meli na dhelebu bina bale una shema chikumai sabani ni bina kateni ena e kabi bina ni kuwa sana midaf tato inkena nandaru ya wani bina numena sere ena sur nambelo ke Total Energies Service Station eno monitoka ni samu dingitaki ibani ni bina tene na buku ni ngarabitabi be kimu ni kede sarna wekanda au ni shema chikumai ena e kabi bina kani kuwa